Ndagira ngo twihutishe amakuru tudatinze mbabwire ko u Rwanda na Kongo bikomeje kugorana mu bijyanye n'umutekano. Ubu tuvugana mu karere ka Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Humvikanye urusaku rw'amasasu ariko hatahuye ko ari ingabo za Kongo zari zimaje kurasa ingabo z'u Rwanda. Ubu bwato bwari buherereye mu kiyaga cya Kivu. Nkuko amakuru akomeje kugenda asakara ndetse anatugeraho, bibaye gutyo hari hasize iminsi mike ingabo za Kongo zirashe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe zari zihanganyemo n'umutwe wa M23. Bamwe mu begereye iki kiyaga cya Kivu bavuga ko ubwo bwato bwangiritse kandi cyane. Ubu bwato bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bwangiritse ku rwego rukomeye kubera ko izi ngabo zo muri Kongo zarashe amasasu menshi cyane y'urufaya, ndetse humvikanye andi masasu ari ku rwego rutoya, ariko hari abavuze ko bashobora kuba babasubije. Ni mu gihe ingabo za Kongo zikomeje kurwana imirwano ahangaha mu gihugu cya Kongo, ariko ibintu bikomeje kugorana, aho Kongo ikomeje gutsimbarara ishobora gutera u Rwanda igihe runaka tutazi. Munyemerere dukomeze akantu ku kandi ku bijyanye n'ubwato bw'igihugu cy'u Rwanda bwarashwe kuri uyu munsi, ubwo hari mu masaa 8 zigana mu masaa 9. Ingabo z'u Rwanda ntacyo ziratangaza ku bijyanye n'iraswa ry'ubu bwato, uretse bamwe mu baturage baturiye iki kiyaga bamaze gutangaza ibyabaye. Bari kugenda bibonera ibyabaye bagahita babitangaza, ariko ingabo z'u Rwanda ntabwo ziragira ibyo zitangaza kuri iki kibazo. Ubundi Kivu ifite agace gakoze kuri Kongo, ndetse n'u Rwanda rukagira igice kinini cy'amazi. Ubwo muri make ikivu cyo mu Rwanda gihanye imbibi na Kongo. Ingabo z'u Rwanda zifite uburyo zirinda umutekano w'amazi, ariko hari igihe Kongo ibishaka kuzataka, dore ko uyu munsi byaje kugaragara ko abasirikare bo muri Kongo bazuye umutwe, bazura umugara, bati tugomba kurasa kuri buriya bwato bw'u Rwanda. Ni mu buryo bwo gushotora u Rwanda. Amakuru ahari ni uko ubwo bwato bw'ingabo z'u Rwanda bwari burimo n'abasirikare batandukanye, ariko nta kiratangazwa ko haba hari umusirikare wangiritse cyangwa waba wagiriye ikibazo muri ubwo bwato. Uyu munsi mu masaa 8 zigana mu masaa 9 nibwo byamenyekanye ko ariho abo basirikare ba Kongo bari bakimara kurasa ku mazi y'u Rwanda. Ibi byabaye nta minsi isize habaye inama yahuje abayobozi b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC, ariko kandi bongera no gukomeza ku ruhande b'u Rwanda, ndetse bavuga ko u Rwanda rukwiye kwirinda cyane cyane rugakaza umutekano ku bijyanye n'ubwirinzi, ndetse rugakaza ingamba mu bijyanye na gisirikare. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwakomeje kuvuga ko mu gihe hatizewe umutekano uhagije rutazigera rutezuka ku ngamba z'ubwirinzi, ahubwo rukwiye kuzikomeza. Bwasobanuye kuko nta muntu n'umwe ruzigera ruvutse uburenganzira bwo gucunga umutekano w'abaturage, cyane cyane abaturage nyarwanda. U Rwanda ruhora rwizeza abaturage ko bagomba kwicara hamwe bagatuza, ariko muri ibi bihe Kongo ikomeje kuzura umugara, u Rwanda rugira inama abaturage gukomeza kuba maso, kuko burya ikintu umukuru w'igihugu yavuze gishobora kujya mu bikorwa. Aha Perezida Paul Kagame yakomeje kubijyaho, avuga ko nawe atamwumva gutyo gusa ngo yiturize, ahubwo agomba kwitegura isaha ku isaha. Si ubwa mbere Kongo ivugwaho kurasa u Rwanda, kuko tariki 28 z'ukwa mbere ingabo za Kongo zarashe mu gihugu cy'u Rwanda, hapfamo abantu barenga 10. Abo bantu bose bivugwa ko bari abaturage, nta musirikare w'igihugu cy'u Rwanda urapfiramo. Abo ngabo bapfuye ni abaturage ndetse n'abana batoya. Hangizwa imitungo itandukanye, harimo amazu y'abantu ndetse na bimwe byari biteye ku butaka bw'u Rwanda. Ese ubu bushotoranyi bw'igihugu cya Kongo byaba ari imbarutso y'intambara yeruye? Dore ko Perezida Antoine Tshisekedi yabivuzeho ibyo gutera u Rwanda, anabishimangiraho ari kuri televiziyo y'igihugu, ndetse no ku butumwa agenda atangaza ku mbuga agenda akoresha zimwe na zimwe. Yatangaje ko gutera u Rwanda ari ibintu byoroshye cyane, kandi ko bari kubipanga. Intambara irakomeje muri Kongo cyane, dore ko muri iyi minsi aha muri Kivu y'Amajyepfo ubwo hakomeje gupfira abasirikare b'Abarundi batandukanye. Nta kintu uyu
Perezida Tshisekedi akomeje kubivugaho, uretse ko nawe agenda abirebesha amaso, ntago abona ko ari gutsindwa ngo afate icyemezo yumvikane n'abandi bantu, kubera ko niyo hateganyijwe inama yo kuba, usanga uyu mugabo ayihunza akababwira ati njye ntago nkeneye imishyikirano namwe. Reka dutegereze andi makuru ku bijyanye n'ubwato bw'abasirikare barashwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe hagize amakuru atugeraho byihuse, ndahari ku bwanyu, ni ukubagezaho amakuru ijana ku ijana.